péichapa ko árape mokõipa jasypy'apýpe hína jagueromandu'a jarovy'a ñande tavarandu ára. Tavarandu niko hína ou mokõi ñe'ẽgui. Táva ha'éva hína pueblo. Ha arandu katu saber ha'éva hína el saber del pueblo. Upe apytépe oĩ hína heta mba'e ñande paraguajoháicha jahecharamo ha jaguerovy'áva. Tavarandu hína oñemohenda upéicha la clasificación del folclore. Angapýgua Tavarandúpe niko jahecha hína hyepýpe ñe'ẽjovake, mombe'ugua'u, mombe'upy, káso ñemombe'u, ñe'ẽnga ha jeroviakuéra jaguerekóva hína. Uperire katu jaguereko hína mba'eapopýva Tavarandu folclore material orgológico. Ko'ápe oikepaite hína umi ñandepópe jajapóva hína. Aipórõ ápe oike hína oga'apo, tembi'u apo opaichagua tembi'u he'ẽa, he'ẽjukýva ha avei ñamby'ýva rehegua. Uperire katu jaguereko hína ava'atýgua Tavarandu folclore social o sociológico. Ko'ápe katu oike mba'e Tavarandúva oñemoañetéva tekohápe tapichakuéra ndive vy'ahápe. Upépe oike hína umi javy'a hag̃ua jepokuaa vy'arã ha vy'a marangatu fiestas patronal ha mba'e hína. Jahechamíta hína ko'ápe ambue mba'eichaitépa hína oñemboja'o ha jahechami mba'épa jaguereko hína ñane Tavarandu apytépe. Jaguereko hína tembi'ukuéra he'ẽjukýva, he'ẽasukáva ha avei opaichagua. Pohãro'ysã ja'úvarã hína avei opa ára. Terere ha'éva hína ñande bebida tradicional, cocido pe avei hína ha'e ñane mba'e teete, carrulín, caña ruda ha limón ojejapóva hína peteĩ bebida especial. Clericó ja'úva hína Navidad jave. Tembi'ukuéra opaichagua locro ha'éva hína ja'usetéva rehegua. Ñandejerokykuéra diferentes clases de danzas tradicionales. Ha ñandejerovia apytépe oikéva hína mombe'upy, mombe'ugua'u opa mba'e. Umi apytépe umi ñemombe'úva guive hína ñandéve umíva ha'e hína entonces ñemombe'urã ojejapóva hína ñandéve ñande folclore apytépe. Que se transmite de generación en generación. Péicha hína entonces jahayhu ha ñamomba'évarã ñane mba'ete tokakuaa ára ha ani opáti araka'eve. Péicha jahecha hína entonces ñane Tavarandu rehegua. Aguyje.